Mosquito, Maporisa, speaking recaps at the small, Oh, okay. Ani ngiselam ngana lo nene. Yeah, relax. Tuwa Jehova na Satan ngwana tingwaka. Siki stash nyamini. Yobe yakho kuna nemtata lo wena. Ile so madala subiyebe. Yes. Nathi ukwenimelelo ngo. Namabhanga na sihloka swo khembisa. Ile so madala. Botala mtakayela blog weni mngenela kujamuka la. Genge leyo jamuka na bloga mina. Ngongo leyo hashtag ntsale something la pagini kuma xinghena xi rhuketela a xi kanetana leswi a swi nga tsariwa xo xi nghena xi rhuketela so na bloga genge yo fana leyo that's why yo tala mi nga yi voni la because ku rhuketela genge swi hi ndlela yin'wana okay hi leswo madala ni suku yeve tiyimelelini tiyo tila ku twa ntsena ku swi yo yini kuze ku i breaking news ne namhla na ta vulavula ni artist leyikulu na ta vulavula hi Joe Prince Benny that's why mi swi vona swi tsariwe breaking news ku ri artist leyikulu yi la ku vulavula hi ti-artist tin'wana hi leswo madala swi ku yeve yes yeah hi leswo swi ku yeve xitshiki xi ta xinyameni no nghena nyana at least mi ku 1.5 lomo 1.5 swi ta swi yo yeve se hi ta sungula mhaka ya hina swi ku yeve ma swi tiva ti-comment a ni hlayi ne mara tsala ni hlaya ka ndhawu n'we mi twa ko onge a ni hlayi no ka ni nga hlayi sweswi mara ka ndhawu na hlaya tin'wana ti-comment swin'wana no swi bloga ni hindza swo jamuka xa ha vulavula hi swa muziki se xi vulavula hi vuloyi bya mhana xoho kwala fonini ya mina na page ya mina hi leswo madala na mi vona hinkwenu na mi vona n'wana tin'waku loyi a vulavulaka ya nghenani phela 786 makha ma tshunela at least hi ta vulavula music lowu wa hlupha man swa hlupha swilo leswi swi hlupha ngopfu na ku vulavula hi Bojo Gomcha and Prince today ma swi tiva ku hayi no leyi hosi leyi hosi loko yo za yi vulavula swo yeka swi swa kona ma swi vona a ti chavi leti ku vulavula munhu un'wana a ngo tsutsuma yendla hina nchumu ya 1.5 ne 916 na ku vulavula music ne a ni la ku vulavula hi swa ti-female ta vona swa mindyangu ya vona na ta vulavula hi music phela van'wani leswi i business ka vona that's why va vona va ri hi ndlela liya hi koho va kotaka ku dya loko ku ri na music yes 9 tiku yini tito loyi wa ni sivela mani suka wena okay ti le ka 1500 ta tshuneli tele timhaka mi tilango matala loko ku ri na timhaka hawa mi nga chavi mi layiche tibambara la ni kwala Caltex na ku fika kwala Giyani hi leswo matala kwala Caltex ye le Giyani no vo rhandza ku xopaxopa ni kwala Caltex na swi tiva se mi ta xopaxopa mi la ku tiva ku dile kwihi 1.1 hi xota ntsena hi 400 swi ku yeve hi leswo madala hi leswo tanani phela ta sungula ku vulavula benyankhani tikulo wa Jehova na Satan n'wana tin'waka hi leswo ya
1.1K. Angenen. Yeah. Ngove mina manje. Akana Hosi ngwane. Wona tingako. Genge ro tsara thaga la. No block mina. That's why I wanna genge otala ingakho. Kushiwa kanjani ukublokiwa. Kuma utsala thaga lokho yo comment. Loko ufika etsala ku album ya ba ayi big clinic amabonela I block sweswo mara loko ngene roketa la hansi a fambelana no block attack hi leswo madam siku yeve 1.2 300 ingena market yes Hey, Mongo Samalava, hey. 1.2K, ne? I get in Yana, at least 1.5. At least to Tawa go one, but let's say, I got a Guana. 1.3. One thing, hey, man, relax. Now, while all the music was strong, and Hosi music was stronger, I mean, I can't. Mingashisi, when I found what the tota. Ya mikari yali ya kuruwana aishishi shosho osingo ahamba zama kufala tabona batafala kuyafika kule ile shamata shuku yebe tambona nkweli 1.3K genan etata kushi aba yeah, that's it. We can't go December. 1.4 short 100. Tungolo. Not some man at all. Bojo. Tilombe not phone and it chant at all. I could play watch it. Svara. Svara, please. Svara. Don't ban phone and watch us. I did. Logo 1.5. Nasungula mentukura nyankali. Yale 1.5. You can go low. Yes. Kasim Tarala. Shit. Okay, nakubala the music was stronger. Hosi music was stronger. Agar na ngwane andega mina abangamshisi labana. Ningasungula kwe. Bojo Prince. Abana power. That's why I wanna bala mabandla mangwani kubatakota kuma power batakota kufuka. Abana power Bojo, I'm not power Prince, I'm not power. I'm iscode kuti man. Ne. Seningo mina Ngove. Nina challenge ya n'wina nkwenu. Nata mbyela hi ximfumo namuntlha ku. Challenge vanhu lava van'wana va yi tivaka hi kona hambiloko hi nga endlangi hina ku okay mi phikizana mina mi ri 3 hambiloko ku ri n'wina mi ndla onge a mi le ku phikizaneni na mina but vanhu va hi phikizanisa ma swi vona okay hi leswi madodha ni hi la ku sungula ku operate 100% ka music as a Hosi Ngove a ni vulavula na vafana lava ni tirhaka na vona ni ku no ngwenya ile ku balekeni ma vona yo baleka yo always yo baleka ni vula gomsha baby o baleka ne se va boy 3 years hinkwavo va kha va biwa futhi nto 5 years va kha va biwa ku na lava vo se a va pfumeli ku va biwa so ngwenya ile ku dojeni ni ngo mina tanani album ya hina yi huma hi ti 2 ta December finish and clear hetini byela ngwenya egomchaman ku yi ai enhlisi oil yi ta yi humesa album ai tini last year ai humese kahle ngo ai vuyi na sweswi yi humesa hi ti 2 ta December hi ta vona ku boso imani Hosi la xigazeni ni nge vulavuli hi Bojo na Prince a va na power a va pfuni mihizalo ya ku at least album ya yena yi va strong nyana kumbe xana yi nga yi tlula ya mina because swilo leswi hi nga swi ndla laha studio guys swa chavisa a no mchuhisa or yini
a yi vuyi ngwenya tifan ta yona or ya ni vona kwale he ngwenya tana ka mundzi hi ti 2 u humesa album or mita as a Limpopo Poison mu humesa album mi ri Limpopo Poison because swilo leswi mehe Hosi Ngove ni nga swi khoma swa chavisa vo tala ku promota music a va swi tivi leswi swo ku promota music leswi ni nga ku swi ndleni sweswo vuyani hi ti 2 album ya Mr Post ya huma hi ti 2 futhi a ni ku na mi teka next month loko mu ku mu humesa swa ti-album ni mi komba ni mi chava lava ni tirhaka na va ala so Brajo Prince pfunani mi iza luyani mi ta hi album hi ti 2 ta December as a or mi swi tshika mi ta hi Limpopo Poison hi ti 2 ta December ni mi komba ni ta mi nyonola hi leswo madala swi ku yeve i Hosi Ngove lava vulavulaka vo tala va nga iyo breaking news ya khole ya vulavula hi yona hi vulavula hi music ni tela ku vulavula hi music ni lava va hiza lavana va challenge va byeleni lava nga kona ku na challenge ya serious hambiloko ku ri va titwa onge a hi le ku phikizaneni mara n'wina va yingisela eze va yingiseli ka phikizaniwa hi swilo sweswo a va ti haleni ti 2 ta December humesa album ni yimele vona mina hambi futhi vo humesa ya Gomcha va humesa na Limpopo Poison hi December na valava va nga jaya va ehlisa oil ehlisa oil Gomcha ehlisa oil u nga jayi ehlisa oil hi ti 2 ta December kuma album ya Mr Post hi la ku sungula ku operate 100% hi leswo madala in'wana tin'wana tukulu wa Jehovah na Satan xi tshiki xi ta xinyamini swi ku yeve hi leswo ni ti tshembeni n'wana bava na swi tiva ni ta ku tekeni ka xigaza se ni xi teke khale ko hori na lava ti tiyisaka nhloko xo hetelela na swi tiva leswi mi swi endlaka hinkwaswo leswiya swo byala ti-organizer lava ti endlaka ti-festival mani mi nga n'wi buki hi ngeti loko a nga ri kona vo Joe na Prince a va endli sweswo ku endla lowa n'wana swilo swo tala ni yi lwini ma ku tiva laha ni suka kona ni vo tala va nga yingiseli music wa mina va capture-weni ku he music walowa sweswi va wu yingisela ku na swilo swo tala leswi hi nga hindza ka swona ka musicini sweswi hi lava ku yi lwa ximusic hi lava ku lwa na liya yo mi nga rhambi mani loko ni nga ri kona hi lava ku heta power liya so hi December a hi vheteni hi pfala swilo leswi loko mo ni ba n'wina na tshika music mi ta hi Limpopo Poison mi bazela hi ku ta hi ya Gomcha ni bini mi ta hi ya Gomcha ni bini na titshemba hi leswo madara ni nga ri na swo tala a hi swi swo chavisa it's a challenge hi leswo khezo